ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯅꯣꯔꯤꯁ ꯋꯤꯡꯗꯣ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯀꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯨꯌꯦꯟ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤ एडिटरꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ट्रेजरी अमदी ऑपोजिशन बेंच की मरक्ता अकंब मवोंग अवाई अखुम तौनरबा मतुंगदा लोकसभा मणिपुर पीआर सांदोकपदा अयाब पीख्रे चही असिगी हौखिबा फेब्रुवारी 9 एनडीए न चीफ मिनिस्टर की फम थादोखिबदगी बीजेपी न लुचिंगदा एनडीए की लैरिबा एमएलए सिंगी मरक्ता अनोबा लुचिंगदा अमा खंदुना लैंगाक सेंबा ngamdabadagi था अदुगी तरागा हुमदोइदा लैबाक असिगी लैरिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी आर्टिकल 356 की मखादा मणिपुर स्टेट असेंबली बु एनिमेटेड सस्पेंशन द थमदुना प्रेसिडेंट रूल थमदुना लाखिबा अदु लाखलिबा अगस्त 18 हौदुना मखाताना था तरुक अमुक हन्ना सांदोकनबा ngasi पार्लियामेंट की लोकसभा मॉनसून सेशन द ट्रेजरी की माइकैदगी लेपलिबा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम नित्यानंद रायना हाउस द पास तौननबा पुथोरकपदा ट्रेजरी अमदी ऑपोजिशन बेंच की मरक्ता अवाई अखुम तौबदगी लोकसभा सेशन अदु पुंखाय अमा एडजोन तौरबा मतुंगदा मखाताना सेशन पाक चथरबा मतुंगदा मणिपुर था तरुक मखाताना प्रेसिडेंट रूल सांदोकपदा लोकसभाना अयाब पीख्रे मणिपुर मखाताना प्रेसिडेंट रूल सांदोकपगी मतांगदा ट्रेजरी अमदी ऑपोजिशन की मरक्ता 0 आवर मतमदगी हौदुना अवाई अखुम तौनरखी असम की एमपी नतना लोकसभा की डिप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन सु गौरव गोगोई मणिपुर थोक्लिबा इरांग असिबु लोइसिनबा होटनबदा नरेंद्र मोदी लुचिंग एनडीए की लैंगाक असिना फेल ओइबदगी मदुबु कुपसिननबा प्रेसिडेंट रूल थमखिबनी मणिपुर हौखिबा चही 2019 की मे 3 हौदुना थोरखिबा इरांग असिसु लोइसिनबा ngamdana लैरी इरांग असिना मरम ओइदुना मणिपुर की मियाम ngasisu अवाबा चैथेंग कया खांगदुना लैरबसु लैबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर ना ngasi फावबा मणिपुर चतुना इरांग अदुबु लोइसिनबा होटनदबगी मथक्ता ngasi फावबा मणिपुर थोक्लिबा इरांग असिगा मरी लैनना वाफम अमता महाकना कांगथोकपा लैत्रि मोदी ना लुचिंगबा एनडीए की लैंगाक असिना मणिपुर बु ngasi फावबा मिराइदुना लैरी हाइना फोंदोखी लैंगाक की माइकैदगी मणिपुर मखाताना प्रेसिडेंट रूल सांदोकनबगी वाफम हाउस पुखलकलिबा असि लैंगाकना अतमना मणिपुर थोक्लिबा इरांग असिदगी था तरुक मखाताना नाथैदुना लैननबगी दमक्तनी हाइनसु बीजेपी ना लुचिंगबा लैंगाकी मथक्ता मराल सिखी अरुणाचल प्रदेश की एमपी ओइपता नतना यूनियन पार्लियामेंटरी मिनिस्टर सु ओइबा किरण रिजिजुना गौरव गोगोई नंग मोदीना लुचिंगबा एनडीए की लैंगाकता सिरखिबा मराल अदुबु यानिंगदबा फोंदोकलदुना महाकना हाई मणिपुर थोक्लिबा इरांग असिगी सेंसिटिव इश्यू अमदी ग्राउंड गिदा लैरिबा कॉम्प्लेक्सिटी अदुबु कांग्रेस पार्टी ना नाथैदुना राजनीति की ओइबा खुदोंग चाबा लौदुना लैरी इंडिया लैंगाकी माइकैदगी मणिपुर थोक्लिबा इरांग असिबु लाक्सिनदुना महौसागुम तंगदु लैताबा हंजिलकनबा मथौ ताबा थबक थौरम खुदिमक पाइखटपदा नतना अवाबा तारबा मियामगिदमक लेप्तना मतेंग तेंबांग पीबगी थबक चथरी राजनीति की ओइबा खुदोंग चाबा खरगिदमक मणिपुर मियामना थेंगनरिबा चैथेंग अदु अमुक्का हेना अवाबा पीदननबा होटनगदबनी हाइना फोंदोकपगा लोइनना ऑपोजिशन लीडर अमा ओइरबदी दायित्व लैबा वांगांग हाउस ता थमगदबनी हाइना गौरव गोगोई की मथक्ता अकनबा वाफम हाउस ता थमखी हाउस ता फमलिबा एमपी रामेश बिजुरी अमदी निशिकांत दुबे याउना तोंगान बीजेपी की एमपी सिंगना सेंट्रल लैंगाक की माइकैदगी मणिपुर थोक्लिबा इरांग असिबु लोइसिननबा थबक खुदिमक लेप्तना पाइखटली ऑपोजिशन पार्टी ना अकनबा वाफम फोंदोक्तुना मणिपुर हानदगी थोक्तुना लैरिबा इरांग असिबु मखाताना समथनरबा होटनरेदबनी हाइबा ऑपोजिशन पार्टी की मथक्ता मराल सिखी ट्रेजरी अमसुंग ऑपोजिशन बेंच की मरक्ता मणिपुर प्रेसिडेंट रूल मखाताना सांदोकनबा खनरकपदा अकनबा मवोंगदा अवाई अखुम तौनरकपा अदुना हाउस मपुंग फाना चथबा ngamdabadagi स्पीकर ओम बिरलाना हाउस अदुदा फमनिबा मेंबर्स सिंगदा अवाई अखुम तौनबगी महुत कंस्ट्रक्टिव ओइबा डिबेट चथनबा हाइरबसु कानबा फंगदबदगी हाउस अदु नुमित खरनिगी ओइना एडजोन तौखी एडजोन तौरबा मतुंग मखाताना लोकसभा द प्रेसिडेंट रूल सांदोकपगा मरी लैनना हाउस द डिबेट चथकी ट्रेजरी अमदि ऑपोजिशन बेंच की मरक्ता अकनबा मवोंग द डिबेट चथरबा मतुंगदा स्पीकर ओम बिरलाना ट्रेजरी बेंच की माइकैदगी मणिपुर लाक्लिबा अगस्त 18 हौदुना मखाताना प्रेसिडेंट रूल था तरुक सांदोकनबा हाउस पुखलकलिबा अदुगी मतंगदा
voice voting tauki voice voting aduda treasury bench na opposition bench ki maikai dagi vote masing hena fangbadagi ngasi lok sabha na manipur tha taruk makha tana president rule sangdokpada ayaba pire haina speaker Om Birla na house ki member sing da thamki Kukizo Council na sinduna kangpokpida pangthokiba mifam aduda NH2 amadi khut thanadabagi matangda khanaki haina report amana phongdokhi haukiba lebak pokpa numita Kukizo Council na sinduna pangthokiba mifam aduda Ministry of Home Affairs maru oina chingi district sing fauduna lairiba National Highway 2 da apanba amadi athingba yaudana miyam chatok chasin yahanaba pirakpa pressure amadi mitai amadi Kuki Furup Anigi Marakta Khut Thanadaba Haiba Hiramda Maruoina Khanakre News Agency Power Corridor na tawakpa report amagi matung ina Kukizo Council na sinduna pangthokiba mifam aduda Kukizo Furup ki lairiba tongan ba CSO singi luchingba amadi Furup asige senior leader kayasu saruk yaki hairi mifam aduda saruk yakiba delegate singna Kukizo miyamna namna khunda laitaduna lairiba Chingi mafam singda kangpokpida pangthokiba mifam aduga manaba mifam kaya famlaba matungda furup asigi miyamna amata oina ayetpa yaudana lawba warep adu Kukizo Council na MHA gi official singda pisangani hairi mifam aduda saruk yakiba miyoy singna furup asigi maikaidagi kaidawngayda National Highway da achat awok sing official oina thingbagi khongjang changsin khiba laite haukiba chahi lising aniga kungo humdogi me ohumdagi thorokiba ethnic violence asina tangai fadana hariba highway asida free movement restriction thamkhibani haina phongdokhiba ni hairi pung ahum chupna taret tara thokna mifam aduda khanaraba matungda Kukizo Council gi maikaidagi Central Security Force na ngak senduna bus yauna commercial amadi public transport na chingba kangpokpi fauduna chatpada athingba laite hariba anoba chatna kanglon asi haukiba tha amagi mamangdagi hauduna National Highway 2 da chatnaba haukhre adubo hojik fawbagi oinadi hariba lambi paring asida private vehicle sing chathok chasin tawbada khudong thiningai oidre haibadudi haiba ngamdri hainasu KJC na mifam aduda thamki hairi kangpokpida haukiba laiba popa numita pangthokiba tongan ba senior leader kayana saruk yaraduna pangthokiba mifam aduda Foothill Naga Coordination Committee na Kukizo miyamgi mayokta matam kaktaba lambi thingbagi khongjang changshiliba asida laingaki maikaidagi matik chaba thabak thoram amata paikhalaktabada pendaba phongdokna ki hairi Kukizo Council na sinduna pangthokiba mifam adu KZ Assistant Secretary Domilal Haukip na coordinate tawki mifam adu da Cycle Assembly Constituency gi MLA Kimnau Hangsing India laingaki su extension mari lainana wari sanabada yauriba UPF amadi KNO gi representative sing su sarup yaki mifam aduda sarup yakiba MLA Kimnau Hangsing na tribal community gi marakta amata oina punchina na ba hotnabada luchingba ama oiba gi pangthoktaba yadraba bathau pangthoknaba hotnabada thengnariba awaba khudungchadabagi matangda mifam aduda pukhatuna khanaki hairi Angang unabada mama laikhidabagi thaudokta doctor ama sung staff singna daita pugadabani yamna laibak thiba thaudok amada Thoubal District Hospital da angang unabada angang hinghauraga mama laikhidaba asi doctor amadi staff singna thausadabadagi thokpani maram aduna athuba matamda chairak piu haiduna ngasi JS na sinduna Tekcham Mayai Lekai community hall da miyamgi wakat mifam phangre ngasi pangthokiba miyamgi wakat mifam aduga mari lainana JSC against killing of Khangembam Ningol Maibam Ongbi Samita of Tekcham gi chairman Khudongbam Meratom bi laimana haikibada tholiba thaudok asi nupi obi singda yamna thamoi shokpa thaudokni nupi obi khudingmak mayungbu palabadi mama haibadu oigadoribanina masina nupi shingda nungaitaba fawhalle hairaduna matungda amuk hanna asigumba laibak thiba thaudok asi thoktaba oirashanu haiki Sungsi sidaba yaraba matam chana kalhoba yaba anaba amabu angang unaraba matungda doctor amadi nursing na pung tare lom hanna yengbidana complaint tawrabasu thausabidabana nupi macha kanba ngamhodabani hairaduna athubada mishi asida chenariba doctor amadi nursing suspend tobiu haiki mahakna makhata na hai nupi khudimakna Thoubal District Hospital da angang unabada aki tujungba faure
angang unaba matamda nupigi punsi asi adumak loikiba taragadi karamba nupina angang ufaba putoklaga khunai asi chawkhatnaba hotnagadoribano hairaduna Thoubal District Hospital da Lairiba Doctor amadi nursing asigi mathakta para ama tambiba matam yaurabani haiki ngasigi wakat mifam aduda samitagi misi yaningde matik chadaba doctor amadi staff sing suspend tobiu postmortem report athubada fangalu amadi we want justice haina thaba placard sing su seasonaki mishi asigi matangda JAC na taliba demand sing di mishi asigi inquiry numit nini manungda tobiu numit asida January mi ngapigani mihat asida January ba doctor nurse staff sing action lokhatpa oina service ki terminate tobiu victim gi imung manungda matik chaba compensation piba leihori ba pikliba angang ani gi daita manipur lengak na loba hariba sing asi thabakta onthoktriba fawba asiba hakchang lawdaba amadi JAC na taliba demand sing gi thabakta onthoktrabadi lamdam asigi CSO singa khusam naraga akanba khongjang changsin naba haiba sing asi haina phongdokhi National News amu pathokchari Operation Sindur attack matamda pilot singi makhut punshinki government ki lalong mayek sengde haina Rahul Gandhi na chaikre Lok Sabha da leader of the opposition Rahul Gandhi na laibak popa numita Lower House jawangang dina Pahalgam terror attack ta Indian military gi paukhum Operation Sindur da government na chathakiba kangron sing adu yamna thina chaikre mayek sengba lalong sing wat pagidamak government pu opposition na maral siba amasung amaromda apanba piba amasung national security bu politicize toba matangda lengak pairiba BJP na charakhiba loinana parliament operation sindur gi matangda chathakhiba debate adu sathina kanba awai akhum taunakhi armed forces singi opposition na sagatkiba adu palladuna Rahul Gandhi na ona tainabada government na matik chadaba political will utki amasung military gi mathakta operational athingbasing thammi haiki operation sindur adu haudringai gi mamangda fawba opposition na government amasung forcing da rok amaga chapmanana lepki haina mahakna haiki India amasung Pakistan gi marakta May 10 da ceasefire understanding amaga loinana operation adu loshinki operation adu gi matangda chathaba parliament debate adu da Rahul Gandhi na haiki Operation Sindur tau haukiba mikup sengna hairabada madu haudrinagi mamang fawba opposition na forcing amasung elected government of India rok amaga chap manana pumnamak lekhi mahakiloina binupi gi mamangda UP nupa ama hatkiba victim family ama aina unakhi aduna Indian khudingmak pu China pohanki thaudu adu aranbani aikoi pumnamak madu condemn tawi Rajnath Singhana ngangkiba warolgi matangda Rahul Gandhi na center gi mathakta takhatkhi Rajnath Singha da aihakna kupna takhi mahakna operation sindur pung amaga minute manga hauki amasung minute kungani thoi sangna chathakhi haiki madudagi mahakna thamoi shokpa khara haiki aikoina pung amaga minute kuntraga manga da Pakistan da kokhi amasung lan asi hena kangkhatpa aikoina pamdre amasung aikoina non military target singkhakta da target tokhi haina makoida haiki mahakna phongdokhi bada karino haiba mahak masa khanglam daba yai nakoina togodaba adu Pakistan singdan akoina haikre operation adu gi nimidang waram pung amaga mini kuntraga mangada ceasefire amagi dama India gi DGMO aduna khangan khinaba haiki nakoina hakthengna na Pakistan da nakoi lan thengna ba pamdre haiki Political will amasung freedom of operation haiba ani yauri karigumba nakoina Indian Army forcing kanana season ba pamlabadi nakoida chada chama political will mathautai amasung full freedom of operation mathautai ngarang Rajnath Singhana lising amaga chamapan ga humdraga mathoi amasung sindur changdam nakhi adubu ehakna mangonda lising amaga chamapan ga humdraga mathoida political will adu Laiki haibasi ningsing bapami 7th field adu changshilakhi amasung PM aduna het mathau tabasing adu mathau tai haiki tha taruk changira chahi ama changira makhoigi freedom of action soidana laigani haina General Maneksoda Indira Gandhi na haiki Pakistan gi lani lak ama surrender tauki amasung anauba laibak ama semki Air Force ki mathakta athing basing thamkiba
nahakna Pakistan da chakhi amasu makhoigi air defense attack tawdanaba aikhoigi pilot sing da haiki madu aircraft adu kaptha hanaba ni haina makhoina aikhoigi pilot sing makhut punshinduna thamki IAF na aranba tawkhide aranba adudi military target sing da attack tawroidabani haikiba political leadership na lanbani CDS Anil Chauhan maru oiribadi jet sing kapthakre haibadu nate madu karigidamak haibaduni haiki mahakna aranba sing chumthokre haiki Indian Air Force na aranba tawkhide haibasi mangonda aihakna haiba pami aranbadu political administration sing aduni anoba normal di Pahalgam attack adugi chief architect adu United States ki president ka chaklen chaminari hauji atopa anoba normal operation loisindringai mamangda fawba aikhoina mai pakle lauthoki aikhoina Pakistan bu aki akhang pikre haina external affairs minister amasung defense minister na haiki achumba makla India gi manungda terrorism chathakiba miyo ising Asim Munibu US president na thagatki Trump na mahakpu thagatpa pami haiki US president Donald Trump na ceasefire adu mahak na tauhan kibani haina kun mapan lak hanna haiki fare kariguma mahakna minam labadi Prime Minister Modi na mafam asida lepu amasung hayu Donald Trump nahak minam bangang ba miyoini kariguma Modi na Indira Gandhi gi mathona adugi chada yankai fawba lairamba tarabadi Parliament asigi manungda madu mahapu haihallu haina Rahul Gandhi na government ta onshinduna akanba mawngda takhatki numit kharani gi mamangda India gi khwaidagi chawa foreign policy gi singnabadi Pakistan amasung China bu tongan na thamba aduni haibasi house asida ehakna haikre aduga ekhoi adu maithikre India government makhoiga lanthingnari ba asi Pakistan ga thengnabani khali makhoina thungneba matamdadi lanthingnari basi makhoiga Pakistan amasung China ga ni haibasi khanglakre haina Rahul Gandhi na haiki JP Nadda na UPA gi matamda Modi lenga ka changdam nakre center gi thawong ikai khangdabani haina Gaurav Gogoi na fongdokre Rajya Sabha da MP oriba Union Health Minister JP Nadda na ngasi Parliament ta Congress na luchingba matamgi UPA lenga ka hojik lairiba PM Modi na luchingba lenga asiga changdam naduna Modi lenga ki mai pakpa singi matang da wangangkre Operation Sindur gi matang da khana nainabada Nadda na Armed Force amadi security personnel singbu thagat khibaga loinana terror attack ta India na khonglei thuna amadi mai pak na paukhum piba ngamlibasi PM Modi gi leadership ki quality na ni haiki mahakna makha tarduna kumja lising aniga mari dagi lising aniga tara mari fawbada UPA lengak leingai terror attack sing thokpa matamdugi UPA lengak na matik chaba paukhum pikhide Hariba matamasida chatharkiba terror attack singda micham miyam ka henak sikhi khudam oina kumjali sing aniga mangagi Delhi bombing kumjali sing aniga tarukki Mumbai train blast lising aniga nipangi Jaipur amadi Ahmedabad attack amasung kunga taruk amasung taraga mathoi Mumbai attack na chingba tamthiraba terror attack kaya thoki UPA lengaki matam asida Pakistan da yumfam oiba terror outfit kaya na India da attack tawrakhrabasu matamdugi UPA lengak na Pakistan ga makha tana lalon itik na chingba thabak thoram sing tongnaba hoknatki Pakistan lomdagi nongmai maru paishadhalakpada UPA lengak na terrorist sing da biryani pizakhibani haiki Rajya Sabha da External Affairs Minister S Jaishankar na chahi asigi April 19 da Pahalgam terror attack thokhraba matung numit asidagi chahi asigi June 13 fawbagi manungda PM Modi amadi US President Donald Trump ki marakta phone tawduna wari sanakiba leite center lengakna hanjin India amasung Pakistan gi lan loshimbada third party amatagi khut yawkiba leite haina phongdoktuna lakhibani lebak ani gi DGMO singi marakta sanakiba wari na lan loshilhankibani haiki Congress MP Gaurav Gogoi na BJP da target tawduna Operation Sindur matamda leibak asigi mai pakpa amadi mai thiba thaudo kaya thoki haibasi pumnamak na khangnare adubu center da laiba BJP lengang asi mai pakpa adu khaktamak puthoktuna mingchat tanana bohonari basi karigino mai pakpa sing adu tamak puthoklaga makhoina tawkhibani hairaga mai thiba sing adubuna atopa political party natraga kanagumba kharada taishinana ba hotnari
पहलगाम अटैक अदु टेररिस्ट सिंह खक्त नतना पाकिस्तान की आर्मी सु यावी हाइबगी खुदम फंखरबनी अदुबु ngasi प्रेसिडेंट ट्रम्प न पाकिस्तान की आर्मी का फोंगना उनदुना वरी साबदा इंडिया वा मचेत अमता ngangbang ngamde masida सेंटर लेंगाकना पहलगाम टेर अटैक असि सेंटर की असोइबा लेखी हाइदोकनिंग्रिबसी लाइबक थीबनी हाइखी शिवसेना की लुचिंबा उद्धव ठाकरे न ऑपरेशन महादेवता पहलगाम अटैक चेनबा टेररिस्ट अमा हाले हाइना ऑपरेशन सिंदूर की खन्ना नैनबा हौबा नुमित्ता फोंदोकरक्लिबसी कनाना थाजगदौरिबनो पार्लियामेंट ऑपोजिशन अचौबा वाहंग कया थोकलम गनी कीबदगी सेंटर ऑपरेशन महादेवगुम केस सेमजिन साजिंदुना मियाम बुलाना लमजिंग नबो खोटनबनी ऑपरेशन सिंदूर असि सेंटर लेंगा का पॉलिटिक्स का पुशिंदुना मियाम की मियम फ्रॉम ऑनथोकले हाइकी कांग्रेस एमपी इमरान मसूद पीएम मोदी बुयानिंदब फोंदोकलदुना ऑपरेशन सिंदूर की मतंगदा ऑपोजिशन थमकिब वाहंग अमत सेंटर की माइकलदगी मरिक चुमना पाखुम पिरखिदे ऑपोजिशन न पांबदी पीएम मोदी न प्रेसिडेंट ट्रम्प असि मचिनथिब वांगांगी इंडिया अमसुंग पाकिस्तान की लान ट्रम्प न लेबनखिब नते हाइना फोंदोकपदुनी अदुबु पीएम मोदी की वारोजा ट्रम्प हाइबा मिंग असि अमुक फाव पनखिदबसी लाइबक थीबनी हाइकी रशिया मैग्नीट्यूड 8.8 यौना युहा हाख्रबा मतुंगदा पैसिफिक की मफम कयादा साथीरबा सुनामी मायोकनरे क्रेमलिन एनसीफेरोव इथक की युहाना मियोय अमत अशी अना यावनखिदे रशिया की कमाचका पेनिनसुला दा लैबा एनसीफेरोव इथक ngasi रशिया की लोकल टाइम दा अयुकी पुंग 12:15 रोम चटपदा मैग्नीट्यूड 8.8 यौना युहा हाख्रबा मतुंगदा पैसिफिक की मफम कयादा सुनामी थोखरे रशिया दा युहा हाख्रबा मतुंगदा सुनामी की वेब सिंह जापान अमसुंग यूएस की हवाई दा यौशिनख्रबा मतुंगदा सुनामी दगी चेक्सिन थौरांग लोखटपा ओइना मफम सिंह अदुदा असोय अंगाम थोक्तनबा चेक्सिन थौरांग लोखटख्रे जापान दसु सुनामी दगी असि अना असोक अपन थोक्तनबा मियोय मिलियन अनिरोम साफगदबा मफम दा थैदोखरे हाइरि रशिया की ऑथोरिटी सिंगना सवेरो कुरिलक्स लेबा मियोय कयासु साफगदबा मफमदा थैदोखिबगा लोइनना nga फाबगी मफम अमा ओरिबा टाइन अदुदा मीटर 3 रोम वांगना इसिंगी इथत इपोम सिंग योक्शिरखी हाइरि रशिया दा युहा हाख्रबा मतुंगदा सुनामी की चेक्सिन थौरांग लोखटपा ओइना कोलंबिया अमसुंग न्यूजीलैंड दा एलर्ट लौथोखरबा मतुंगदा चाइना फिलीपींस इंडोनेशिया पेरू अमसुंग मेक्सिको ने चिंबा लेबा कयादसु सुनामी की चेक्सिन थौरांग लोखटपा ओइना एलर्ट लौथोखरे यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे न फोंदोखिबदा रिपोर्ट अमगी मतुंग इना मैग्नीट्यूड 8.8 यौना हाकिबा मपांगन कल्लबा युहा अदु समुद्र की इमाइदगी किलोमीटर 20.7 लुथना हाकी हाइरि इथत लेबा अदुदा थोखिबा युहा अदु हौजिक फावदा ख्वाइदगी मपांगन कल्लबा युहा सिंगी मनुंगदा अमा ओइरि युहा हाकिबा मरी लेनना रशिया लेंगा की वांगांगलोय दिमित्री पेस्कोव न चेक्सिन थौरांग मपुंग फाना लोखटले हाइना पाउमी सिंगदा फोंदोखिबगा लोइनना लाइबक थिबा थौदोक अदु मफम अदुदा मिशी मिना यावखिदे अदुबु असोक अपन खरदी यावखी हाइरि टोक्यो दगी फंखिबा पाउदम अमगी मतुंगिना युहा हारबा मतुंगदा सुनामी थोलकपदगी लेबाक अदुगी पैसिफिक कोस्ट खुंदारिबा मियामना साइरेन खोंगलकपदगी तुमलंबदगी हगोलक्तुना चेक्सिन थौरांग कया लोखटखी यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉगना फोंदोरकपदा वारोल अमदा तमथिरबा युहा अमसुंग सुनामी अदुना जापान की पैसिफिक कोस्ट लेरिबा न्यूक्लियर पावर प्लांट सिंगदा अकाइबा अमता थोहनखिदे हाइरि जापान की ऑथोरिटी सिंगना पैसिफिक कोस्ट लेरिबा फुकुशिमा दाइची अमसुंग फुकुशिमा दाइनी न्यूक्लियर प्लांट थबक शुरिबा सिमी सिंग अदु थैदोखिनबा पौताक पिखी हाइरि रशिया की हिथांगफम टाउन अमा ओरिबा सवेरो कुरिलक्स चावरकना मियोय चनीरों खुंदा लेतादुना लेबगा लोइनना युहा हाख्रबा मतुंगदा मफम अदुदा मीटर 5 वांगना इथक इपोम सिंग फुजिलखी हाइरि अदुमपु थौदोक अदुदा मियोय अमतदा खुदोंथिबा अमसुंग अकाय अतोय थोअन खिबगी पाव लेति हाइरि
जापान की अवांग नोंपोक थंगबा सरुकता लैबा इवेट्सु सुनामी की इथत इपोम मीटर अमगा पॉइंट अहुम वांगना लाखी हाइरी जापान की प्राइम मिनिस्टर शिगेरु इशिबा ने मफम अदुदा असी अना अमसुंग अकाई अतोई की पाव लेते हाइना फोंदोखिबगा लोइनेना पैसिफिक कोस्ट लैबा न्यूक्लियर पावर प्लांट थबक शुरिबसिंग साफगदबा मफमदा थैदोकनबा पौताक पिखी हाइरी US ट्रेजरी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ट्रंप की अयाबा याउदना चाइना का तारीफ की यासनबा पुरक लोई US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अयाबा याउदना चाइना की मरकता तारीफ का मरी लेनबा बिल अमता पांगथोक लोई हाइना फोंदोखिबगा लोइनेना चाइना की मरकता तारीफ ट्रस्ट सांगदोकहनबगी थबक थौरमसिंग अदु प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ना लेपकदबनी हाइना फोंदोखरी US अमसुंग चाइना की टॉप ऑफिशियल सिंगना तारीख की मतंगदा निमित निनी चुपना खनखिबा मिफम अदुदा लोशनखिबगा लोइनेना मिफम अदु महै यानखी हाइनसु लेबाक अनिगी माइकैदगी फोंदोरकली चाइना की माइकैदगी मिफम असी लुचिंखिबा ली चोंगोंगना वाशिंगटन अमसुंग बेजिंग की मरकता तारीफ की यासिनबा पुरकनबगी खोंथांगसिंग खुमांग चौशिलकली नाकल अनीना करिगुंबा खरदा तारीफ थमनबा अदु मतम खरगी ओइना लेपनबा मपुंग फाना खनखी हाइरी चाइना की ली चेंगांगना फोंदोखिबदा वाफम अदुगी ओना तैनबदा US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंटना तारीफ ट्रस्ट सांगदोकहनबा हाइबसी US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंपना लेपकदबनी हाइना चाइना की मियुतसिंगदा मरिक चुमना थमखी स्वीडन की स्टॉकहोम लैबा अनी की ट्रेड नेगोशिएटर सिंगना सरुक यादना पांगथोखिबा ललोन इटिकी मिफम अदुदा डोनाल्ड ट्रंपना मेदा थमखिबा तारीफ ट्रस्ट अदु मथंगी थादा मतम हेलगदबा अदुगी मतंगदा कुपना खननैनखी लैबाक अनिगी मरकता ललोन इटिकी लान कनखतनरपगा लोनेना अमना अमगी मथक्ता तारीफ थमनदुना लाखिबनी स्कॉटलैंड की हलकपदा US की एयर फोर्स 1 दा पाउमिशिंदा फोंगोखिबा वारोल अमदा डोनाल्ड ट्रंपना चाइना अमसुंग US की मरकता नेगोशिएशन की वारोल सिंग अदु US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ना थमखरे हाइनसु फोंदोखी सीजफायर की चना कांगलों थुगाइरे हाइना मराल सीखरे मलेशिया की प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने मरुओइबा थौदांग लौदुना थाईलैंड अमसुंग कंबोडिया की मरकता ngамखै लान खुद थोकनबा लेपनबा यानखिबा कया ngakna chatre haina Bangkok na Cambodia da maral sirakre haukiba ahinga ceasefire gi chatna kanglon gi wangmada Cambodia gi lanmi singna Thailand da landarki haina su Bangkok ki maikai dagi phongdorki Thailand amasung Cambodia gi marakta numit mangani chupna khud thokna khraba matungda laibak ani gi marakta ceasefire thamnabagi yana cherol sing khuyek pinakhibani लमगी वाहौदगी लेबाक अनिगी मरकता उंखतनबा थोलपदगी यामद्रबदा मियोई निफुगा हुमदोय रोम असी अना यावख्रे थाईलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री ना फोंदोरपदा वारोल अमदा लेबाक अदुगी सिसाकेट प्रोविंस दा लैरिबा लानमिसिंग अदुना कंबोडिया की लानमिसिंग ना नोंमै कापशिंदुना अमसुंग बोम लंगशिंदुना लान कायहोखी हाइना फोंदोरपगा लोइनेना ngasiगी अयुक फावबा कंबोडिया की लानमिसिंग ना नोंमै कापसिलखी हाइरी कंबोडिया की थवोंग असी सीजफायर एग्रीमेंट पु खुंगोइनबनी हाइना थाईलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री की माइकैदगी फोंदोरखरे थाईलैंड लेंगा की वांगांगलोय जिरायु हुआंगसेफना कंबोडिया की माइकैदगी लान कायहौरकपा कयाबु थाईलैंड की मिलिटरी सिंगना खुद हंदबगा लोइनना पुनिंग फाथना लैखी थाईलैंड मतम पुनमक्ता युमलोनरिबा लैबाक सिंगबु अफबा मरी थमनदुना इंग तपना लैनबगी वखलोंदा असानबा मियेंग थम्मी हाइखी नाकल अमरोमदा थाईलैंड ना सिरखिबा मराल कयाबु कंबोडिया ना जानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना कंबोडिया की माइकैदगी सीजफायर थुगाइखी थवोंग अमता लैखिदे हाइरी इस विंडोना संदुकचबा नुंथिलगी पाव पाथोकपा मतंग असलोशनजरे मियेंग ताबिखिबा पुनमपु अमुकसु हना खुरुमजरी।